Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je potekala mednarodna konferenca Preobrazba tradicionalnih kulturnih pokrajin, ki so jo pod pokroviteljstvom Svetovne geografske zveze sorganizirali Zveza geografov Slovenije, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Ta konferenca je največji dogodek, ki ga letos organizira Mednarodna geografska zveza. Pri njem sodeluje 5 komisij Mednarodne geografske zveze. To so Komisija za degradacijo zemljišč, Komisija za regionalni razvoj, Komisija za proučevanje sprememb rabe zemljišč, Komisija za biogeografijo in biodiverzitete in Komisija za mediteranske pokrajine. In tukaj skušamo združevati tako, bi rekel, naravne dejavnike, ki vplivajo na kulturno pokrajino, kakor tudi na družbeno-geografske faktorje, na podlagi katerih se kulturna pokrajina spreminja. Predsednik Svetovne geografske zveze je izpostavil pomen konference. And this is a very important meeting for the IGU. IGU is a truly international organization, and the membership is the countries. And in the different categories, we have about more than 100 actually the participating countries. Nekaj lepih besed pa je namenil tudi Sloveniji. And it's a very good opportunity to come to this part of the world. This is the first time I visit Slovenia, but it's very nice. And especially the cultural aspects, which I have been very interested in, is quite unique, and I really enjoyed it, as well as the wine, which I like very much.